Yes, reka rero mbifurize kumererwa neza cyane inshuti bakunzi bamenya News TV, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose muri amahoro. Hanyuma ndabashuje mwese mutwumva muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri Uganda, muri Tanzania, muri mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse muri Mozambique, muri hirya no hino ku isi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ngiyo za Canada ndetse n'andi agiye atandukanye ku isi, mwese tubifurije kugubwa neza cyane. Suhuza abantu muri Oman, ndabazi neza cyane, harimo n'abantu b'ishiti zanjye bariyo, mwese mbifuriza kugubwa neza cyane. Hanyuma tugiye kugaruka ku makuru agezweho, ahanini turibanda ku makuru ari kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'andi makuru menshi cyane yagiye atangazwa ku bitangazamakuru byose. Turaza kugenda tunyarukiraho tureba ibyari byo ndetse n'ibyagiye bivugwa, ahanini turaza byose kugenda tubigarukaho. Hanyuma hari amakuru amaze gusohoka aturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muramuzi neza cyane Madame Ingabire Victoire, uyu nguyu ni umuyobozi w'ishyaka rya DELF ritavuga rimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mudamu rero akaba maze igihe kirekire cyane afunzwe. Ndaje mbabwire ese amakuru amusohotsemo asohotse nayahe, ese uyu mudamu yaba agiye kurekurwa cyangwa se yongeye gukora andi makosa. Turaje tubigarukeho, muraza kubisobanukirwa muri aya makuru ngiye kubagezaho. Hanyuma kandi turagaruka ku yandi makuru ari kuvugwa ko hano mu gihugu cy'u Rwanda polisi imaze iminsi 6 itegerereje umuntu wibye telefone abantu babiri. Umwe we yamaze gusohoka, yarafashwe ajyana n'ubundi kuri polisi aho hafi aho ngaho, aho bagiye kugera gute kuba bamujyanye nyine mu igororero cyangwa se bamufungiye mu by'iminsi mike mu gihe bagitegereje mugenzi we. Hanyuma binjiye muri rigori ari abantu babiri bibisambo bacapuje telefone, abadamu babiri barangije binjira muri rigori. None polisi iracyategereje uwo wundi wa kabiri, kandi nta gahunda yo kujya kumukuramo bafite, barategereje ngo azisohore. Ese uyu muntu ubu nta kibazo yaba aragize? Iminsi ibaye, uyu muntu umunsi wa 7 bamutegerereje aho hantu kandi ntago arasohoka. Kandi polisi itangaza ko yamaze kumenya amakuru n'uburyo bakoreshaga kugira ngo babeho, kuko bagaburirwaga na bagenzi babo, ariko hari iyindi nzira baciyemo muri rigori. Ese ibyo bintu byabereye he, bimeze bite? Aya makuru nayo ndakugezaho muri iki kiganiro namaze kuba nkutegurira. Hagati aho ndakubwira ko mu gihugu cy'u Burundi uwahoze cyangwa se umwe mu bantu bagize cyangwa bashakishwa n'u Burundi bagize uruhare mu iterwa rya coup d'etat ryari rigiye kubaho mu 2015, bamwita Niyombara, General Niyombara. Uyu mugabo rero yongeye kugaruka arigaragaza, ndetse hari n'amagambo yatangaje. Ese yaba agiye gutera kino gihugu cy'u Burundi cyangwa ni ibindi bintu wenda biri kumuvugwaho bidafite aho biruwe no gutera igihugu cy'u Burundi? Aya nayo ni amakuru ngiye kubagezaho. Hagati aho turaza kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko umutwe w'inyeshyamba M23 hari ibindi bikorwa bitangaje wakoze muri teritwari ya Mwenga, Warungu, Fizi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, aho bagiye bakorayo ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Muri amakuru kandi ndaza kukubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimunyuze mu nama iherutse kuba abadepite bahuriyemo, hari byinshi byatangajwe ndetse hagaragayemo n'uruhare rwa bamwe mu gushyigikira M23. Ese M23 yaba yaratekerejweho? Ibi byose rero ndaje mbigusobanurire, uraza kubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero mbere yuko dutangira amakuru, ndagusaba ngo urebe aho hasi handitse subscribe cyangwa se s'abonner niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, nurangiza ukandeho, wibuke no gukanda like, kubera ko ari amakuru menshi cyane uzajya ugenda wumvira kuri uyu umuyoboro wa Menya News TV. Hanyuma rero tugiye kugenda tubigarukaho ibyo byose maze kubabwira, mube hafi kugira ngo mutaza gucikwa n'akantu n'aka na kamwe. Hanyuma munyemerere duhere kuri aya makuru angezeho hano mu gihugu cy'u Rwanda ari kuvugwa. Leta y'u Rwanda imaze igihe kirekire cyane ifunze uno mudamu, ntago ari kirekire cyane ariko nanone si gitoya, ifunze uno mudamu witwa Madame Ingabire Victoire. Uyu mugore rero umaze igihe kitari gito afunzwe, ashinzwa ibyaha byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibya politike ndetse no kuyobya abantu. Uyu mudamu rero hari amakuru asohotse avuga ko yabagarutsweho ndetse yabagiye no kugira gute kurekurwa. Gusa kugeza ubu nta nkuru iraba official ihari igaragaza neza ibimenyetso by'uko uyu mudamu yabagiye kurekurwa, nuko gusa bamugarutseho bavuga ko dosiye yiwe igiye kongera gusubirwamo, cyane ko amaze iminsi ajurira kugira ngo ikirego cyo kiba cyagira gute cyasubirwamo, cyane ko ibyo ashinzwa byose atabyemera. Kugeza ubu rero Madamu Ingabire Victoire amaze igihe kirekire afungwa. Umudamu rero utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda buriho ubu,
akaba rero yagirizwa ibyaha birimo nyine no kuyobya abaturage mu buryo butemewe nyine cyangwa se mu buryo butemeranyijweho n'amategeko. Ahangaha rero uyu mudamu ashobora kuba yongeye kugarukaho ni itangazo mbonye mu kanya gatoya riturutse kuri Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, aho rero hari byinshi yavuze. Ndaje rero ibyo byose turaza kubikurikirana mu iki kiganiro kiri gusoza, ndaza kubibabwira ibyo bintu yavuzemo. Hanyuma reka tugaruke ku yandi makuru ari kuvuga ko polisi y'igihugu cy'u Rwanda itegerereje umuntu muri rigori wibye telefone z'abagore, iminsi ikaba ibaye 7 iriritse ibaye 7. Uyu muntu yaramaze gucapura telefone umuntu w'umudamu, arangije yinjira muri rigori agumamo. Uyu muntu rero hamaze kuvumburwa uburyo bari babaye, kuko bari babiri. Mugenzi we rero akaba arasohotsemo mu minsi 2 ishije, akaba we yarasohotsemo akitanga, akaba afungiwe kuri station ya polisi n'ubundi iri aho hafi, ariko kugeza amagingo aya ngaya undi wa kabiri we ntago arasohokamo. Ese ubundi yaba yarabacitse cyangwa yaba akirimo? Polisi y'u Rwanda yemeza ko uyu muntu harajya akirimo muri iyo rigori. Ni muri rigori n'ubundi yo mu muhanda munsi ya kaburimbo. Ahantu kandi hakabashije iminsi imvura igwa, ariko uyu muntu akaba atarasohokamo. Ahangaha amakuru aturukamo avuga ko uwo muntu akiri muzima ndetse akaba ataranasohokamo. Ubwo rero polisi y'u Rwanda sinzi ikiri buze gukora kugira ngo no muntu aze gusohokamo. Kugeza ubu nta kintu baratangaza. Bavuga ko bazamutegereza paka igihe inzara izamwicira akikurayo, kugira ngo hacibwe agasuzuguro ndetse n'ibindi bikorwa by'ubusahuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda akeshi bikunda kugira gute kugenda bigaragara. Rero leta y'u Rwanda ntawe ishishikariza kwiba, ahubwo ibashishikariza gukora, cyane cyane urubyiruko. Ariko abangaba baba barananiranye, niyo mpamvu iyo babafashe nabo babahana bihanukiriye. So reka tugaruke rero ku makuru ari kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, turebere hamwe ibiri kugenda bitangazwa byose. Babwire ko mu gihugu cy'u Burundi General Niyombara uyu nguyu yashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 bwari buyobowe n'uwitwa Pierre Nkurunziza. Uyu nguyu niwe yari perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yuko gato Evariste Ndayishimiye amusimbura, cyangwa se mbere yuko yitaba Imana. Mu 2015 rero Prime Niyongabo niwe wagize gute washatse gukora General Niyombara afatanyije n'abandi basirikare bashatse guhirika ubutegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza, ariko ntago byigeze bibahira. Kuva ubwo kugeza iki gihe yari wanted, yahigwaga na leta y'u Burundi, ariko kugeza ubu ngubu bari bataramufatisha, aho bamushinzaga ko rero aba mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero amakuru yatugezeho yemeza ko uyu mugabo yongeye kwigaragaza, avuga ko agiye kuza mu bindi bikorwa bitandukanye n'ibyo bamutekerejemo, ndetse kandi ko ashaka kongera kwigarurira kino gihugu cy'u Burundi akaba yakibera umuyobozi. Gusa sinzi uburyo ari buze kubikoramo. Tubibutse ko Tabara nayo iherutse gutangaza intambara hano mu gihugu cy'u Burundi, ivuga ko mu minsi mike baraza kwinjira uko byagenda uko ariko kose. Ni mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gushyira imbaraga mu kwibasira abarwanyi ba M23 barwana hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho bashinza ko ari inyeshyamba zifatanya n'igihugu cy'u Rwanda kurwanya ubutegetsi bwa Kongo, ndetse no kugira ngo bazinjire mu gihugu cy'u Burundi bajye kumubirindura bifashishije Red Tabara. Ngayo nguko rero Prime Niyongabo rero akaba hari icyo nawe yahise bivuga, avuze ko bamwiteguye kandi bamwe azamwakirana yombi mu gihe azaba arimo kugira gute ashaka gutahuka mu gihugu cyiwe cy'amavuko. So murumva rero ko ibintu bitoroshye. Uyu mugabo General Niyombara akaba ategerejwe na benshi hano mu gihugu cy'u Burundi. So hanyuma mu yandi makuru tubabwire ko imirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Fizi, Mwenga, Warungu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yamaze kwigarura uduce twinshi cyane tugiye dutandukanye tubarizwa n'ubundi hano muri bino bice byo muri Warungu, cyane cyane muri Fizi, aho yageze mu bice bya za Makobora n'ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwa ahangaha muri teritwari ya Fizi. Gusa kugeza amagingo aya hari amakuru yemeza neza ko hari ibitero byabayeho ahitwa Makobora, ahitwa Kajo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwamo bano barwanyi bayi mu 23 ndetse n'abafatanye bikorwa ba Kinshasa bahanganye na M23. M23 reka barahagabye ibitero ndetse kanigarura uduce twinshi cyane tugiye dutandukanye. Ingabo za MONUSCO nazo biravuga ko zigiye kuza mu mujyi wa Uvira kurinda uno mujyi wa Uvira mu gihe badashaka ko M23 yongera kuwusubiramo. Ngayo nguko rero bakunzi banjye, bakunzi bacu, mube hafi. Na makuru breaking news yarangezeho, ndavuga ati reka nzinye babwire mutaza gucikwa n'akantu na kamwe. So
andi rero turaza kuyagarukaho mu yandi makuru aza kubakurikira. Dusubire, ciao ciao.